Ngithi ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubule khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala kuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubhekele-ke nje ama-transfer umazi-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke. Orlando Pirates-ke udaba-ke oluvelayo kuthiwa-ke i-Orlando Pirates ifuna-ke laphana-ke ukubhalansisa laphana-ke kuyona-ke i-goalkeeping department kuthiwa-ke laphana-ke i-Orlando Pirates ifuna-ke laphana-ke ukusayinisa ugoalkeeper ogijima-ke kuyona-ke laphana-ke i-Royal AM nokubonakala-ke ngathi-ke ikusasa layo alikho kuyona-ke i-PSL. I-Orlando Pirates-ke kuthiwa-ke ifuna-ke laphana-ke unozinti laphana-ke uXolani wakaNcobo. I-Orlando Pirates-ke impela-ke kuyavela ukuthi ifuna-ke umsayinisa-ke laphana-ke mase kuvulwe lona-ke iwindi lama-transfers ngayo-ke laphana-ke inyanga kaJulayi. uXolani Ncоbo ogijima-ke kuyona-ke laphana-ke i-Royal AM iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.